watching Lango News channel. Dana me utushu mechu mebero won kom melira district da mana ko bi luak melira ke luak melao ke do tina me maro lao ni pe obedo ginatitidi nyia me odonyi book mebero ngata me chu metelo lira chalo won kom melira district amiro ko bukana le ni obedo me kwanyu yech igogoch lewich bora adopire dit obedo me duogo lira district ama obedo gulo mach me lao kuoga lao awaka lao obedo chuma me ogero tino al pol amita duogo lira district i map me Uganda me kwanyo lira me dongo nyero ame obedo don nama mia shele piero ya bichel ote duogo ko piny me bedo a competitor me bedo local government ame romo ke lokugo boto tedero ke lo service delivery boto tedero neno ni lima government ka obino ke limo ya iwi podo miro wod boto tedero me loko kwarwa apoyo luak tin me miya kuogo me choya chalo bedo won kom me lira district mira mi wingeni lira district adoho district ametiu tichaluak wor don luak kero kuogi kom luak mi wor bo luak dami yu ngej bod luak ni uti duch eno ya yere kui pirena mo shima kadi beda ticha government kadi beda commissioner chawa ni wano mito gero lira district ameti kede environment nyo yama me kuri ya bero yama mi beda gonya me nyuturi ni bora dong pe omito tino me la me atichi lira district beda gonya abon bora eno yere kuira me abino tichi council ami yuwinge yo ni council na bino bedo rionge ta ditero lawme mokota malwak telo kini luak kati pinyi te dero chwal council aza meteru duonu ame anna chalo won kom abino neno ni awor don luak atiu kete luak agwoko lima luak atene no lima mo yai bor government kere rionge ta don me wi podo olobo chik nyo guideline metunu boto te dero telo keni karana ti kommi omito dong rionge duch bulu mon goro joadon joatinge cha don na kaina ti lobe oho ame maro luak me lao headquarter me leyo tam me dongo lao obino keti lira district kita jam timere kede omito duogo kuogo wa omito tino wa ti lobe oho ka otimo networking lobbying wa jami tetunu bo luak me loko kwalwa amiti luak me lira dangeni mwaka bich ado atumi wuni bedo wuni dana me okerro ame okaha bo luak eto do ineno wuni yera donga bino ni ineno wuni won komme lira district amo yere kuir kede la luak dana ti mara awor angeo chik pieno bedo ticha won kom mego ko pen chike Uganda kri chikati tino duch mete kwaro kri chika me kemo kwadano telo keni atikeri kero meduogo gina ma oluoni human dignity ame karatin na meti amoyo ti pe ogamo chiene borre inana lokki joti awilo ticha wile lira district iyonge dwere deka ngwen na uni yero yera yobere unu ni ngata omoyo tichi lira district wilo tich pe ngata me amoyo tich pe doko miye cholo chiene bor jo adon ati district yo itetela nya William kobi kom bribery kobi kom chamo chana wiro wili malwak kobi kom tichi gubu ni me neno ni jama lwak obedo meri chato chukul chato area meda hatal chato area public land wiro lonya don ari wano nuo jo akwere wa gwoko omito gwok piti no ma nyimi bibere lwak me lira district adok pire dit twera mon bulu ogoro jo adon uduogo ko yot keto chik be lira district ichani ana loki mon dong peti kede kero me uno ngoti lira district pieno mi tal loro ukero tal lora me pe ko bukan pi woro komiri yie me toro odi me ngoti lira district miri yie
me bera tin kwana kodo he luoni bera tin kwana do he beri chika dano ai te ero mo ti lira district talo awo kwanyo ko moni beruna gonya buli beruna gonya ogoro jadon ti lira district democracy ko ne ame ya bo condition pe umi tal loro out me ku godam pod yo ma obero toro ina na loka manu choko mon kai bero member me parliament ngu choko ko chao keno ko honorable members me parliament luongi ni dahono monu pe kitu luoi mona do to tuera mon kri kogi ko mon wan dogo ko lira district ada mi to mon na yot kede na do du chunu do nyuna lira district pi be bera nyimel wak melang wa ko rochu district me lira ati pocha duong bojo chung keda dai mede uni chung keda e kata apoyo party du ni party du tia ketu chingi mena ni chairman ne lira duko koga lira ame ware ko bere a model district wane no gero utukete doko district wane no kera morata dokolo apaj chakare kan en kogo no ana duko ko apoyo watek ongeni ubino tuno boru kara polo bino wori rales outer wate kidu te ko bro gino loni manifesto nyo chwel me jama don Don't chairman neno jo tia kwa form jo tia choye I mean dula boy era yo lo Uganda choye Japol me jo kana tia describing jo mo tia choye da ni bergi comedian kirango ta dara ni poko nya William kede jo me tia ko wibi goga iko me wibi ni moni penyora me rieko duoye matek ikara me ana bero donyi wibi me amana ne ni political parties ado duoye Uganda ni peti kere institution ora me kwero dano in loni vetting amano dang obol kwiri piny miro bedi wanga bit out e bedi record me kwa dano chakare dana puti primary class abiro wore senior wore kwano teacher morno omiti kwed kwa mere peni penyo dano alobere kiri kana eno beye kana eno bedi ye pacha eno yaye chukula eno kwane ye kana eno lege ye mingeo ni nyig dano no ubera tela tikiri gino luoni attributes ti jo kene kom wae ke ken kai neno dai ngwecho ko pere do nyo office mere wae ko meken peti human face ka bonyo di bonya buadia ka ko bu ko pere du bero kora ko bu ka me ko ni ko mano do nyo ko me we ka chao mono jo aworo ti magira beru job seekers dai kina jo awano chunke dieni ya bichi ti jo amite well paid job ti chachene ruoye ento awibie ko committee scientific work for service loko kwa tedel ame kai karena ya shimo jo apol mana na mi ubir doctor ngare dano ni anachwalo South Africa mana na bina konyo te don ya agriculture mana chule kwan mana mi ubasari karatiti dana mo bera tela petit greedy petit selfish ubir ngata wo ame ubir tishwa me moyo record jo polelo hakwa jo melira wana mando tunu ni chawa mora me lira dong uterni kwanyo ka ngato ken kari ngata ri ngwecho Sudan moti on bala duong te ngwecho Congo international criminals doko wigi kome doko members ne parliament international criminals that you looking pe comedians ke uti ko mo do dang kai ne no yigo lil kara ine no de ko ni mando ka oberi ko mabe ete no ikelo dana me aketo jo du bala mano wano be lira district pe obedo kana me mia wa habolo ka me bolo kui community me lao ka me lira ko ngi ko ka nya donyo ara recha ko me moyiti ame joti akoro donyo na district te do ko yin kong da bini bedo kare kara me bedi council me lira district ngoa bera me yini poyo e council wusha ame itamoni kao mede e council ame yini tikere miri me don yeni nuro bera be pio tedar tie jama Paul ame apoyo karana bedo speaker mo habicho kede jo francono ti campaign the first chairman national Charles Odwara ko kwamero binu tumo ko ba mi tip mere we gina wando no lo bedo marketing tero jame ame miro kel kogo poto tedero
both government kere yonga ta don me wipodo apoyo ni intervention donya jo ilobe oko kere jo Uganda me konyo lira ruo medo pe pore ka pera onu bedo ni lwenyo no tienyo ni kema tie ken eto wan no ngeo neno miaka melimo teng'eyo plan wa out neno gina wan poro no oteriyo kere ko bod jo ati lima dodo ame nyuru ni gina wan bino timi kar na yiri neno twela ngwechi kan na tuke dogolo kwene wari yuti kema piero ga boro obedo ni we were lobbyist jo gero wat kede rionge ta don gina da miro lemon amit kai kero ngatora me gagarlo mono pe miro lemon amo ko ba bon data kero data yore chukule na puonye pe ye choron pe ye classes pe ye ite boy komisi me lemon abe ame angini intervention na mobile karana bi speaker was the highest did I record the joy ta der ko me ario chukule wano biru kero tek nene ni puonye wati motivated apoyo ni well school wano gero karo mi achielo ko no dio by then no Joan pacho to e ka to mi basari scheme ari holoni Dr. Charles Oduyara go basari scheme ame gombo la chera wano poko peti ko pa poko moro kari kana chairman ponu okwirie basari scheme belati ono tikere district examination board ame yobo tini local examinations assessment no wano timo kare me wano funding district examination board gina no wano timo keno bero pokere ho wano ti gombo la piere wa board onero ni otina ame ti ye du ka obino chame asimo me dok ticha mo chima wano balancing gino no ni regional balance ame nuni ka kwanyo dano leptong nyo moroto okwanyo dano moro dok utuke mebero aran okwanyo dano moro dok molata ote balancing appointment secretary cabinet da utimo balancing abe te balancing dan boards and commissions civil service warno tikede a motivated civil service pena me amanjo ka neno obema me wibi oturu kari chokare tie chokara ber me council amana nuni heads of departments jokene oro subordinate officer magin wangwacha jo tiang ngwachi kum chokara me district council angwacha ina tia loki pien environment ati hostile geru duong bora duong bua kino dano duong pien kari kero lebar ratio ameti kuri lebora ameti uncivilized komati chagamente endo tamni kwani re homere wore bedo go te oro ngata lobe ena bini chokare acho ene na miru mi information na miri iger kere department eno yai do one me to lock environment doc kitari the glory of the past mene no new teacher government ti agonya they are motivated da pledging teacher government and ngoni teacher wano tiju do kame yoti no wa ti woro ko district ko kana duo ko lera pian ka do ni tab jope anino umi to lock kwa jo ete del social services be the bear tenen ni staff wa ti to ka romo wor dan ka okelo to ke pe chairman dong mao ko bai kar pe won kom dong mao chairman amini to kame el be me we ko breaks ture mono pe kitu tiu kere ti guideline na me mako gino du che government ame gino government ame you do you ka ambulance cho ko ni be me worry health centers mena ni personnel ati kunu transport ke lutu ame ti agor pe ne chairman ko parking ture ni ka galwan amara me ko ni gina mo luoni war do pe kom lira district pien jamo mo chulo me ti du beru ba jamo ke ro pidana chiel it want me to war si kame governing government assets ke di jama government ke lo na halem meme yo jo ete der no service me agiki unyo chao kana penyo rokti me agiki akwayo lwak melira district ni mano kwire no bolo ni bol kwir bon ngata chukare tie ana wor maya mi jo rure malo kede rure penyo nyero ni bolo kwiro mi chato wil ka ini yero giname jo rido radeko te penyo jo lala ko akubi ka inu ngatu dia chato chukal a chato garalie kede ngata chata pany ikira jo adeko daro me chukal cha ngwene kene nudo horinyo me wo mupuko kene ugaralie dang chari oka kene nungu jo me mato cha utieko ero ngata chata pany ri dwe radek ame pe upenyo dang ko ni ti agalo ka wa keda pany
da mi jo biro nyer twale rale na me primary ni pe yer ginna me chamo chi mono luoni liability ya yini kero kanu te biro bara dul and to petia delivering service man wan word teacher me miro productivity beri ye reho beri ye networking beri ye ngeyo gonyo jama me government chwelo ko gonyo guideline te chwalo ko bote dero dan ko prama ko ni cheno duoko ni akwayo councillors na ama bil ni permit wunyu ni chene moro duoko Kampala duoko headquarters chene miro wano kero ko ti wan miro committee gina no ati mi kara very speaker ni chene du te ko bini taba kwano guideline yor ate committee ko kari jo ringo ni achen ni pero ti mana ko ni ti joti awara ni apoy mate ko ba mi wogum. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.